Lo. Dlozi la o le reng antlantle batho ba ba thusa hale ka kwae motho molo o tsho jwalo wena. Ha le buile le dlozi ke tla reng. Ha ona ntho, ha ona letho ke tla itsho. Mamela ke gobela wesigebengu ngiyahamba ngiye police station ngiyokuvulela icase ukuthi wena urape abantu la ena ngisuma umuntu oqala baningi ene bazokela. Ngawukhipha u3000 mase ngikhipha u3000 lo baba wathi ukuze into zakhe isebenze ngikwazi ukuthola umsebenzi funeka alale nami ngoba nami bengi desperate ngifuna umsebenzi ngavuma ngalala naye. Phuma Munteng. Asikhulumeni ke. Alright ke asikhulumeni. Okay. Re bua eng? Empa nka khona mo 4000. Angifuni 1000 ngifuna 7000 yami iphelele. Angifuni 1000. Mina mina ngeke ngiphume Alright. Police station udlala ka rona wena. Ongeke. Dumelang kaofela mo hae. Ke bone mo episode-ung ya mobane ntse le botso hantlantle ho etsahalang ka moshimane o ke le fefela part 2 ya teng ene le batla o tseba ho etsahalang ka moshimane o monyane ska hahlanya ska ha le bone hore mama go betse le yena mama itse qeta go bala ka yena ho etsala ntho tse dingata tsa gore ngwana a ska ba right a hlanye. Guys ntho ke batlang go le jwetsa yona re ntho e tsetseng ko reng rona re le Jozi Bioscope re batletse ngwana o traditional healer ya rona ya Jozi Bioscope hore e mo thuse e nne e sebetse ka yena le hantse a le betere a so fole sharp mara wa tshepisa but I don't wanna lie guys situation high e bimanyana but what a be betere le bona ba bone hore ba mo etsa jwang hore a kgone ho ba sharp but se re se tshepang le rona le le show re tshepa hore ngwana o tla fola ska le rona ha re mo batletse thuso ya hore a tshepahale e bile a thusahale so we say guys ke a tshepa hore le tlo ba sharp ke arabile di questions tsa lona kaofela hobane ke bone di comment ntse le batla ho tseba ho etsahalang ka ngwana o ska hlanya so ke batla le hopoleng ngwana o hantlantle re misitse ngakeng ya rona ya Jozi Bioscope ene o ntsa ba betere we say la tseba hanyane fela re be right. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got Jeff today, and that's exactly all about Jozi Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on jozibioscope.co.za. So guys, today ke inbox this week Mam Thuli Aus Blue wa tseba nna hantlante ke ikutlwa ke sa ikutlwe hantle moyeng a Aus Blue ke ne ke le motho isokollang bophelong a re ebe ke etsa eng ke nahana hore ke hona le ngaka ke tsebang a re ska hane ke tsebang ngaka e ka ya ho yona a Aus Blue ha ke fihla ngaka e bentse hore yena o na le tsela tsa etsa ho thusa batho a re gante tsela tsa etsa ho thusa batho go ra go balele nna a Aus Blue ka baka la sotle ona ke tetse ke dumela because of ori yena ha thusa batho tshwantsa go balele bona a re be ke dumelang tsa go bala le nna ibile ntse ke ntsha ditšhelete fela tse ngata a re mara no ke a bona hore ntho ya gore ke ntsha ditšhelete tsa go bala le nna ha ona ntho e tsalang next ha o etsa le next bophelo ba ka ha bo sebetse bile ha o etsa ha le next a re so ke kopa le teng le tlo nthusa hore ke lo tsamaya ke lo batla tšhelete ka ngakeng e lo bane ke a bona hore ntho ya go bala le nna ibile a nne a je tšhelete tsa ka a se yona ka baka la hore fela ne ke isutlela ke qetetse fela ntse ke dumela fela ntho tse mpetsang ke tsang tsona ka baka la hore nna ne ke itse hore ke tsela ya nnete so guys ntho tlo etsang no ke tlo tla le Mam Thuli mona a tlo qoqola hore hantlantle story se sa se bohloko se so re yena ha hloka thuso a jiwe tšhelete ke ngaka bothata ke eng ke kopa o eme fela mo hanyane o ska move ke khutlele Mam Thuli yes baby. Hi guys, I am back again Mam Thuli. Mami lika Ngikhona unjani sisi? Ya nami ngikhona umuntu omdala bengisacela nje utshela ama viewers weJozi Bioscope ukuthi wena kahle today why usibhalele Nginibhalela la ngoba ngine problem yenyanga inyanga edla imali yami ngangiye kuyo ngiyofuna umsebenzi ukuthi ngitholele umsebenzi yathi inyanga yakhona izongisiza asithiften umuntu omdala yathi lenyanga yakhona izongisiza so lenyanga iyenzani mangifika lapha yana yathi ngikhipha 3000 ngakhipha 3000 ngayinikeza mayiqeda yathi ukuze into zayo into zami zihambe kahle zilunge funeka ilale nami so nami ngoba bengihluphekile ngidesperate ngavuma ukuthi ngilale nayo ngoba angisebenzi bengifuna ukuthi ngithole umsebenzi so lenyanga ngaphinde ngayibhadala omunye 2000 yalala nami ngaphinde ngayibhadala omunye 2000 yalala nami so lenyanga njalo mangiya khona funeka ngilale nayo but anguboni umehluko akwenzeki lutho mangibuyela kuya athi izinto mina ngiyisebenzisa ngendlela ngiyisebenzisa ngendlela ostume akasho ngayo but izinto still ayisebenzi ngendlela ezenza ngakhona sengikhathele ukulala nalo baba sengikhathe ene west lo baba akasebenzisi ne protection njalo mawufikile uyalala njalo uyokusithi so ngifuna manje ningiphelezele ngihambe manje ngiye kulenyanga ngiyofuna imali yami angisafuna usizo layo ngoba yikho into akangisiza ngayo into engiyifunayo imali yami kuphela so wena umuntu omdala ke mang ayile ngawo introduce ko ngakeng ewaqedela wile kwena uyitsibile jwang inyanga yakhona ngayibona ku Facebook ngabona ama comment ku Facebook abantu
osho ukuthi uyasiza kanti labo bantu abakhomentayo abantu vela akadla nabo yigebengu bonke mina ngabona ngathi uyazi lenyanga le kahle kahle ku Facebook akusumuntu oseduze no akusumuntu oseduze ngamthola ku Facebook ngase ngiyabona ukuthi uyasebenza ngoba unama comment amaningi ngathi othi ke ngizama ngaye ngihambile sisilendlela every day ngiyakulenya sengiyazi ukuthi mangiyalapha ngiyolala mangiyalapha ngiyolala ngoba nami ngifuna ukuthi ngithole umsebenzi kodwa egcineni umsebenzi awungithwele so ngicela ukuthi ningisize ningiphelezele ngiyofuna imali yami angisebenzi so umuntu omdala so nesikhathi esingakanani uyihamba lenyanga sengina 3 months ngihamba kuye mangiya ngikhipha imali ngiyalala mangiya ngikhipha imali ngiyalala mangiya ngikhipha imali kodwa izinto ayilungi kunokuthi izinto zibe lunge izinto ziba worse mangimtshela athi hayi asilale futhi kuzolunga wena uyisebenzisi kahle so ngisizeni ngihambe ngiyofuna imali yami sengikhathele ukulala nale ndoda umuntu omdala bengisacela nje ukubuza because I'm sure kunombukeli nayo oyibuza lento right now awusebenza ngithi and lo muntu every time awulala naye bewumbhadala imali le mali wena ubuyithathaphi ngoba usebenza imali le ukushuthi ubhuti wami unamatekisi so ubhuti wami wengipha imali ngoba ngangithe kuye ngifuna ukuyothatha ilicense so angizange ngisayithatha ilicense ngabona ukuthi kungcono ngithola umsebenzi ngizoyithathela mina ilicense lezi inyanga zamaqola kuthola ukuthi khona izinto abayisebenzisayo ngoba nangathi mangikhipha 3000 wathi kuzolunga so mase ngibuyela bengisho ukuthi ngeke ngisayikhipha imali wabona gore mama lwena wetsa ntho ka go batla o thuswa ke motho o sa tsebe gona le certificate o gona le ing sa bongaka o sa tsebe gona le experience o ona le ing no ubhuti lo ngambuza wathi yena uyinyanga edumile yaziwayo usiza nabantu certificate akazange azangibonisa certificate ngoba mawuye enyangeni ufika ucele lezo zinto so nami ngathi mangibona ngabona ukuthi hayi lo muntu ukhuluma ngabantu abaphezulu uyabasiza ngabona ukuthi nami uzokwazi ukuthi angisize akibatla bua maka mothomolo ebuhloko ntwe honestly kikuri kitsotsi ngaka ya don't wanna lie ke manje le ndlela lesihambayo la ngiloku ngiyayihamba every day ayazi into engiyifunayo manje ukuthi nje siye ngiyofuna imali yami ngimtshele yonke into engifuna ukumtshela yona so nginisa la uhlala khona la logobela uhlala khona la ay makungena zinja ntwana wena nice si because siza mama awona dinjaja ga tengela re tlotswa re matha ke re amrao ngena khona khona Koko Sifapano motho a bona le batho akekho lo muntu Koko Hayibo. Kuzala. Le kae? Ndi kae ma? Ya ke teng mothomolo ne re kopa go fela nje re bue ka montle please. Wetsala. Le batla mo mwaka. Ya re go re tlile wena mothomolo please. Re batho ba Josie Bioscope so re ngolletswe ke mama ka mo. Ya so ke tlo mo fa sebaka so re fela ipuelle go wa re le mo mama ke lo baba lo sisi unenkinga lo baba lo ngakhipha 3000 ngizela kwakhe ngifuna ngithi ngicela angitholele umsebenzi wathi ngizothola umsebenzi ngawukhipha 3000 mase ngikhipha 3000 lo baba wathi ukuzinto zakhe isebenze ngikwazi ukuthola umsebenzi funeka alale nami ngoba nami bengidesperate ngifuna umsebenzi ngavuma ngalala naye ngaphinde ngabuya futhi inyanga yesibili ngakhipha 2000 lo baba walala nami ngabuya ko string ngamtshela ukuthi into zakhe ayisebenzi kodwa umsebenzi anguthola Manje wena umuntu omdala idlozi lakho kusho ukuthi lisuka in most of the time lihoni linceda abantu maliceda ukuthola isex ngifuna ukunderstand ngamtshela ukuthi lento isebenza kanjani kodwa yena kusho ukuthi khona iphuthe lenzile angalenzanga kahle ke unamanga lo baba bonke abantu bayasho bathi lo baba lo ulala nabo ubathembisa imisebenzi ubathembisa into zalo baba yisebenzi lo baba vele into ayenzayo mawuzile la ulala naye la athi mangabe ungalalanga naye into zakhe ngezize izilungu so into engizoyifuna la ngifuna yonke imali yami nginikeze ngoba mama ayithi ngakupha imisebenzi ukuthi imisebenzi ihamba kanjani mina nginaphupha lo baba sisi wanginikeza omunye umuthi wathi ngufake egate ngahamba ngayofaka lo muthi egate mase ngufakile umuthi wakhe bathi after 3 weeks izinto izosebenza so wena baba mina ngakupha le mithi ngibatla ubuza something why o robala le batho tshwantse ba thusa why o robala le mme o wena tshwantse ga thusa le tshwantse yetsa king bunga ka bo feng o thositse ka le dlozi ke lona le tsamaisang process ke re mme dlozi lo ke le feng leo le bitswang la hao mme ntho e tsamaya ka badi ya hore ntho e tlametse ena le procedure ya yona mme a kere king procedure ya yona sorry procedure ke lona le buang hore dintho tsametse di tsamaya jwang di tsame jwang o robalene le batho le tshwa jwalo le dlozi line le buile jwalo le nna go tshwa meriana wa ka o sebedisa hantle motho
Motho a se lo baba isebenzisa vele umntwana yonke wakhe. intombazane efikayo ulala naye alokathi ilidlozi Motho go tshwere kile ka mo family yana motho moriana ya ka go tshwere a e sebedisa ma. ne protection ukutshela ukuthi akayifuni i-protection ngoba idlozi lakhe lifuna ukuthi kube yinyama thunyama unamanga lo baba ngifuna imali yami. I wanted to ask that wena batho ba tlang wena fela ba tlo batlang thuso wena a ke tsebe gogo batho ba tlo batlang thuso wena ka fela go bala le bona go bala le bona na and wa use a condom le motho a ke madi ke wa hlakantsha le motho re le dlozi le gone o connecta ma. motho mo le kopa ska bapala ka rona bane nna ke gale ke utlwa dingaka gore ke a ke tsebe go etsala mara ke soka ke utlwang a ke tshong wena batho ba go bala le bona ka fela o ba thusa wa sebedisa protection now a go tlo kudisa batho ba batlang thuso Ntho tsa sekgowa mama. tse feng tsa Ntho tsa sekgowa ntho tsa di-condom tse le buang ka tsona. Wena uzama ukuthi bele ngumbhebhe lele likuphethe ne because manje ngeke phela wena ukuthi uqondisa abantu baba asidlali la Futhi asidlali la. ayibheke ngale lihlo. Idlozi wena unalo idlozi impela ngithi. Idlozi unali idlozi mara hayi lika ha umutsibele Umbhebhe lele la. No, mangiconnecta ama souls wami ngosuka ngiconnecta nedlozi lakhe ngithi impela. shuthi wena kena idlozi lakho ke angazi ke utlongithwarela mara ke tlo be straight so tshong idlozi laho yena wena ilisa dipati uba naona ntho etsalang ko Ke tlosa ka madi kwa kenya ka kwa gore madlozi ya rona a tlo gona o tsamaela. mara motho mo lo wa bona Tsamaelana. Ai yo ntho yo mama. After 6 months why ngingathola umsebenzi after 6 months if mawulalile nami ngizowuthola umsebenzi wena bonke abantu abafika la ulala nabo akekho noyedwa Uza wena uze kahle uyedwa ngoba manje masongizizela ngamakhamera la kwami manje nengibukisa ngabantu la estradini. umhlaba wonke ukubone ukuthi wena uyinyanga yesigebengu uqola abantu Ngimoshela mina umsebenzi ningimoshela umsebenzi wokulala nabantu ngimoshela umsebenzi manje abantu manje mase bafuna ukuzoncedwa lana kwami lana aye bese kwazi ukuza into enjani kodwa wena umsebenzi yo etsa basadi di slavery ke a utlwa nentse re le busy ra bua go robala le bo mme ebilane eo ke a utlwa o etsa eng ana o thwasitsa ke ke thwasitse mama una le nako ka kangwe le ngaka ntse go robalana le batho ba thusa ka thobalano ya ka sex ke ngaka ya 7 years ya ma. 7 years Eh. una le certificate re kopa bona certificates ka re le Josie Bicycle Ntho tsa sekgowa mama ntho tse di tsamaya Molo, let me tell you something. Dingaka, ke re dingaka le tse re shebileng showng e ba tseba dingaka kaofela ha o le ngaka a qualified king traditional healer tshwantse o be le certificate ba nna le contailing ya bona ya dingaka so o ska bapala ka rona motho mo because of mosebetsi lona re kopa bona certificate sa hao seo se reng le dlozi la o ha le le honi tshwantse le go ba le bo mama so that ba tlo kgona ho fola re kopa bona certificate motho mo please mme ke ntho ke tshong gore ntho e a re dingaka wena o e balletse ka ntho. a re dingaka tsa le sekgowa bokere le dingaka tse tshwasitseng Sesotho di na le di-certificate utlwisisi hantle nna ke ngaka ya sekgowa ke ngaka ya setho ke re bona ba le bona ba tshwasitseng setso ba na le di-certificate idlozi likhulumile lona lathi idlozi Uthwele yikhona ngithwalisa yini ngoba ngiyangibona ukuthi isangoma elithwasile no o wrong motho molo like ntho o etsang ke bo wrong fela nje kusa naye re ke le botseng mama njengoba wafika lana yithi uzonceda wafika la ekhaya wathi uzocela uncedo ngithi ngakutshela ukuthi lento le izohamba kanjani ngakuphuca yini mina ukuthi ulale nami no awuzange uzungiphoqe wangitshela nje wathi la ekhaya kusetshenzwa kanjalo Manje. ukuze into zami zizolunga Manje ngoba kumele ngilale nawo so ngoba nami ngangihluphekile ngidesperate nami ngifuna ukuthi ngithole umsebenzi yingakho ngavuma ngoba wena wangitshelile ukuthi immediately mangilala nawe and then izinto zami zizoba right kodwa mina yikho into engizokuphuca ngayo ke ake ngakutshela ukuthi kwenzakalani angiphucanga mara wena my brother ntho ke ishebile o nkile advantage ya gore mama go o na ihluphetse and then una batla kenetse mo mohaka le ntella le kena ka dikamera ala ke tsebe le gore ke le kentswe ke mama mo jareteng yaka ene motho wa fitla ona tšo wa ntjwetsa ke wa le jwetsa ke gore ka mo phuqa gore a go bale le nna a ke jwala e yo ntho ke bonang gore ke tla explain nna angisafuna ukukhuluma into engiyifunayo ngifuna imali yami so imalini imali yakho imali yami seyiphele yonke 7,000 ngamnika i-3,000 ngamnika i-2,000 ngamnikeza i-2,000 so mina into engiyifunayo imali yami ene mina into engizoyenza ke mamela ke gobela wesigebengu ngiyahamba ngiye police station ngiyokuvulela icase ukuthi wena urape abantu la ena ngisuma umuntu oqala baningi ene bazokela and another thing ha ona le certificate le so
empa nna ona ntho e ke tla le thusang ka yona. Fe tšhelete mama re tlo bapala le wena re tlo etsa eng Ha hona tjhelete wena o e nka tla tswa. advantage ene le hore Motho o thusitse, ke yena o le sa la hao le ithusang. robala le batho lona hore ba thusahale kosa o etsa maka e ntho o etsa Thusitse ke yena o sa thusahalang. Jwale nna ona ntho e ke tla explainelang. I think lo bhuti lo uyagula lo. Uyagula because njengoba ngibe nginichazela nasekuqaleni ukuthi akasebenzisi kwa protection. Lo bhuti lo uyagula. Mani kuwami la kukwami la. My brother, I wanna ask something. Ngiyacelela kukwami la, anizongitshela lutho. Kwami. Hayi into Wasiba status sa hao wena. Status sa wasiba wena o positive kapa o negative. ntho tse di etswa ke dingaka tsa makgowa. Ha o robala le bomme ba batho ha o tsebe wa ba kenyeditse di HIV o ke tse ntho le le ka se re ke tse ntho ke sa dumelana le lona. Dlozi la o le reng antlantle batho ba thusahale ka kwae motho moholo o tsho jwalo we. Ha le buile le dlozi ke tla reng. Ha ona le ntho e ke tla e tsho. Asiyeke ukumosha isikhathi. Mina into enginibizele yona la ngifuna imali yami. Ngihambi imali yami ngingayitholanga la. Mangisuka wena gobela ndini ngiyokuvulela icase ye rape. Guess what? Njengoba ngikubizela abantu bamakamera. Umhlaba wonke umela wena police station bona ria lwena police station ayiyo ntho a re tsamaye Monteng ha rena nako ya ditsotsi Monteng Phuma Monteng Alright ke asikhulumeni. Okay re bua eng Ona jwala ke na tšhelete empa nka kgona mo fa 1000. Angifuni 1000 ngifuna 7000 yaphelele. Angifuni 1000. Mina ngeke ngiphume Alright police station udlala ka rona wena Ongeke. Alright ke asikhulumeni ke Kubondo lo dlala ka rona manje Othini ke ngilanda ifoni ke yena. Ngilanda ifoni ngizoyenza nge-app. Ngizokunikeza imali yakho iphelele nge-app. No man, ngizonipha ngithi ngiyanitshela ukuthi ifoni inayifoni lapha endlini. Uzongena uzivalele awunyeke uzungene uyi1 khopha letha mail yena mwetseng. Yeah, utlwetse. Iri Mr John sayethe. Yeah, it's fine. Re ka se kene guys re mo emetse wa sa king a tlo khona o sendela mama e-wallet. Nice. Afe mama 7000 ha nice. Because of utlo ikwala la nge police station sisi hayi ukuthi noma sengithi imali yami angisayi police station ngisaya ifake Hlabo le matsi wo mama phone ha ikae ke kopa make sure ulukile ke etsa pela lona ke eo a re mo emele mama ke eo wena o skeleme ke skeleme ka nka le batla nsinyetsa mesebetsi mo bala le basa ka batho le nshebisa ka batho mona kwa go bojamere ka mo jareteng ba tla reng batho ba ko locationeng status sa hao positive or negative o busy go bala le bomme ba batho send challenge nsinyetsa mesebetsi ya ka mo le wa sexy Wait ke my sister ke le tsweleng ka a ke qeta o tsa ntwe ke kopa le tsweleng ka motsi a o bheke lapho wena mama lapho SMS lapho angiqedile ngawo ayikangeni ke kopa mfana unqothe ngawo ke le kopa ke qeta mona le tsweleng ka motsi ke kopa o tlo emapela lovers o tlo check gore ke di phone number tsa wena everything please emapela mama ha confirm gore ke di number tsa sharp ba ntla tlo go sendetse motho ha ke re thuso yona ha sa tla e thola o tlile o sentse mo o fa thuso gale o hlule ile mo fa thuso gale from the day go bala le uncedo ile ngawe ngisaye police station wena we rapist wena ba o hlule ile mo thusa the day ha no go bala le nna ke ra ka mophuqa ingenile 7000 ile jwana chelete namaphoyisa ke manje angisabuyi namakhamera ngibuya namaphoyisa wait king guys ke tsheba la bona gore abuti o re file gogo gobelo re file 7000 ke thabile re le Jozi Bioscope we tried our best and we made sure what's my king mama wa what's my king hore mama wa patala wo o ska re ntena motho molo please ke tsheba gore la bona wait king mama o itshotse 7000 ai ke thabile ke ntse mosebetsi wa ka ke shapo mama o itshotse 7000 ai le wena mo hai haibe o ile wa ya lefehlong wa ropiwa wa jiba ditšhelete o tsebe gore Jozi Bioscope we are here for you re tlo o thusa and re tlo make sure taba eo ya hore meta eo ya o hlophang ra o thusa ke a le rata kaofela le ska le bala go subscribe le sharing ebile le re following ke tla le bona in the next episode yes baby mama nice uzo yenzani okay sharp no sizoza namaphoyisa kuyafana ngithi